kajing khlad candidate no jong u MLA ka Mawphlang ba eskisun kala penlong yo khon jong u Eugene Lyngdoh ban hap shim tino ye kelengkor bala e chiteng to pa jong u hakini ki shisnem tam kom unong wi khmat ka thai utayu klore lekai bakan sai tam ba ka India ka sei je ban thongno da ka jesi jong ka UDP hakani ka election chiteng samoy ka ban salong ha ka lai phau tarik mentau banai shua ban shimya karai na ka ei ka party ban ya aireng ha ka te ka election u Eugene rengkat bat ki nong keshan barat ba jong pa jong u ki lalum ye ki pat ba na ki lengka constituency deiling ba ka te ka jingis lok lang ba ki la shimya karai ban pan ticket na ka UDP hadin bala shimya karai ki nong elam ki pentip sha ki he UDP bat klem pen slam na ka liang jong u president ka UDP sengkme ba met ba Lyngdoh bedeiru ulam phang ka yeng dor bar thau an nangta u menteri ki kampo yeng ba lakmen rembui u CM KHADC ba titos khan but kiwei ki MLA ki lahir shayeng u ba Eugene ban IT ya ka ticket what hapdeng ke jingther jong ulam ba bajur Henry ki pat ba kelaya up hado ba u president ka UDP un pen bana ba u Eugene unya khun na ka UDP ha kane ka election shiteng samoy kajing khlad jong pa ka bakindit kalong ka ba so jisosi ka bakram yangi untang kaye kasal ka Mawphor constituency pan kanjala ibarok kawai ipa ilong ibreo ba kakam kren kamjal banyak tem on pinjompi banga ngani mensim di bawah kikya ya ini kakam baik pa dari saiñpyrthei kum kaya nilai syong nilai perkat bahang tu rasanya di nilai kuat karai mereka henry kum kaya yang syong yang perkat perkat lang yang esani lang namanta ni kakam mga lapan na pi, lapan porsi singi arsni, mga nyo, mga tuwa jumon lang, pat kaya kasar, man nakiryang kanyaka, paka. Hagi ni singi nila yo, panya, don kajing nila, kakursun, bakur Lyngdoh, pat lingba kajing menjur lang, kila ogi nga, pat kila mga nangya sikmat. Hak hang ni atas ni ngayon hak mat pijoki ba lingkat kajing kitpok kajing kirwian kakursun Lyngdoh bat kumju kajing kitpok kitjuang pi kipai ba banga larai rang ba pangan simti pangan bodin yakni kakam ipa baila Bisa ku saiñpyrthei. Bat kaba ila insiden yang ni banyak pi baro bat habang larai tamba pangan budi yang ini kam ngan lekat pangala ban pendet ini kam ngala ini show office pa ban ngala iki file mangala iba buon ikam project ba ilale bat kaba ila tumu bande bat kibala sakun na saiñpyrthei jangan kerpa epi kipat ba bapin ay nga kajing terailang mangala man pendet ikni hikam kibala sa bat lingba kajing terailang bapi bat nga kaya kasar ialehkai yang so kajing jong mga pikot na kanikantiyan bay pa na jikay yang iya nada nga kiyo kiwe lukin kiyo lang dan kani ngakin kok kirang ya pi barok tapi nampit nampia kinai syait na ikaw na kiya
Gashibon Yakibaron. Naso manong ang Singapore buat yung slap rajau dari ngayugi ba hakan ng pelau barok kaway piadon dia kata kemensil baka jiwan jo pi minta kasi kano baka donadaw ko bakraw ha ya ka Mawphor konsusi barok kaway naso manong ang Singapore kemensil ko basukia wat umat jogaye gasan umat jopi kinogresan baye yai balen sun kumudong ni kuman wat MLA hakini gilais dan tam saus dan tuna mereka ini orang tua orang ni opor kalau mereka ini basusi bakasi kalau iklan balakasi keba lain berbentuk yang besar dan kemen berbentuk. Yung sumayolan ni kabaluan na kabenta i protokol i pangihap ang buot. Nagalian yung ke parti. Mingwa ang perpausan. Pangindon timpu saway-saway pat panggit ikinuay patikanilin manyalay na parti Pilipino. Mulai ina suong pag nabuo agayin yung pi ban berkat yang negam bagi anggota phutbol ya undang pun ban mani bujri kung wamali jo ka Mawphor konsusi na kayin jo ibaden sul Mawphor yo yang kubur agi meeting ko pero ban ino iki bapi rai mapi tu kayin ban mapi ku kinokresan bapi pai ba da Mawphor konsusi ban sim yang ai rai ko bhana hakabele ban sei jauh ketong ubani pun yang election ban ro beteng ban kit ye kan ko tu MLA ये कि 12 haipor ba lukot balipor ba kim yo man pendek kan nek election ka compare na kiwi election 12 Ngiduai mo ulay undon kat bati ba Eugene Lyngdoh si sakay ni ka ba ba ka ban sitom haiti ban pendak haka jingni jengok yang gubun telikisno. Ublay urin sumalon ay ka boliti, Kristian boliti, haka di election. Bagini ublay mun ay, yang kajinjok ko badon burong, yapi, balik konsulsi brokuwi. Nagalian jong ako presiden, nagalian ki MLA, ki Minister, ki MDC, CM, ngay ka assurance ang nikapoliti. Banginuki if Marway, hagay by-election government. Ngindon lukat bati, tambah pihak batay mo pigi, hangno balik, ki program hangno, ki jingalang hangno, ngin bersama, ban penpoy, rengkat, leader jungi kukapati. Kemudian tu, try imen para Eugene by Eugene lu, kemudian lang may kemana kan try kan orang kayak gitu kenal. Ba kabadon dia kasubol jom kabong.